كنت باب إذا عطس اليهودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمام رحمه الله بماكي باب إذا عطس اليهودي. دمل ستوي إلي اليهودي كيجو كوانو ننكدي النصارى كيجو ما ko hina ɓen ɗon immorde e heferɓe ɓe si tawi o iili bimana e tawde ma an julɗo on ko honno woni ñawore nden ko honno gerdata tentisi o yetti Allah tabaraka wa ta'ala, tentisi o yetti Allahu tabaraka wa ta'ala. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أماكي كانكو أبو موسى الأشعري كان اليهود لاتنك اليهود ينكو ببه يتعاطسون هبه إيلين كنتنو هبه فرسي تتنو بإيلة عند رسول الله كان عند النبي كان باجع صلى الله عليه وسلم كفيهن بفرسي تتنو بإيلة كان نبي جون ورجاء كتنجي نقول أن يقول لهم دي النبي جون وأنا يرحمكم الله يرحمكم الله كتنجي نقول هبقول لندو إمرد النبي جون صلى الله عليه وسلم nde wonno hiɓe hooli annabijo on hiɓe hooli du'a annabijo on ko jaabotoɗum ɓe salorali gomɗingol annabijo on sallllahu alayhi wa sallam fi hutagol nelaɗo ma fi fennugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. asili fayda fawɗo ɓe on e yeddugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo kodduri e allahu on ko gañanendi ndi gañanendi ndi kono hiɓe andi annabijo on ko gonguɗo kanu yastaftihuna min qabl ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. ko ɗum waɗi hiɓe ilinkinotono ka annabijo on sallllahu alayhi wa sallam tanjinagol annabijo on wi'anayɓe yarhamukumullah. ndo tindinani in siqa kadi tasmitu on no sella yarhamukallah no sella yarhamukumullah no sella gollitirgol damir mufrad no sella gollitirgol damir jammo. tentisi tawi ko tedduɗo maɗa ma ko mawɗo maɗa iili heɗen andi no selli waɗugol damiru jammo fi aden goto ino selli ko nandi hen. فكان النباج لاتي صلى الله عليه وسلم يقول هم ويؤد ستاي بإيلي بيتي الله وإن يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم yo allahu fewnu on o moƴƴina fiyaake mon o. edan ɗum ɗo tindini wonde alyahudiyankeejo e annasarankeejo si o iili o yetti Allah himo du'ane, si o iili o yetti Allah himo du'ane, kono du'amu o du'ante on o torantake Allah yurmende, o torantake yaafuye Allahu tabaraka wa ta'ala. nanon o du'orante wiigol yo Allah yurmine ma yo Allah yaafoma o du'orantake non. ko waɗi non o faggitanaki ko sabimbinantamo yurmende Allah nden, o faggitaki kadi ko sabimbinantamo yaafuye Allah on tabaraka wa ta'ala.
yurmede allahu nden e yaafuye makko on sababe mum on ko gomɗingol allah tabaraka wa taala e gomɗingol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. si tawi woni on tigi waɗali ɗum o iili naam ko nema allah on ka anna ɗo no mofti no huuɓiti julɗo e keefeero naafi goɗɗo ko keefeero awa nema allah hewtatamo ka anna ɗo la allahu no nemini tago kanko tagi fof ko jiyaɓe makko hay saliɓe ɓen jeyal makko ngal ka haqiqa ko jeyaɓe makko himo jogori ɓe jeyaɓe makko himo arsukude ɓe himo wurnude ɓe himo sellinde ɓe himo waɗande ɓe piiji ɗi annduɗen ɗin ɓay wona wonande makko ko ɗaɓɓitoyte ka woɗɗi kono ma dama ɓe gomɗinali allah tabaraka wa taala ɓe gomɗinali nelaaɗo ɓe jaɓali l'islam ɓe torantake allah yo allahu yaafoɓe e on alhaali ɗon ɓe torantake allah yo allahu yurme ɓe hiɓe torane noon allah ko honnum ɓe torante allah ko yo allahu fewnu ɓe julɗo kadi ko woni yaajuɗo ɓernde naaka o yawo himo huɗa heferɓe ɓen tenti huɗugol toɗɗaɗo e maɓɓe huɗugol toɗɗaɗo e maɓɓe sella no sella noon huɗugol ɓe ka jumla fa la'natullahi alal kafirin fa la'natullahi alal zalimin kono sappagol goɗɗo e maɓɓe huɗa ɓe sella fodde mo wuuri an noon ko woni kuddi ko yo allah woɗɗinmo e yurmede makko ni yon noon anda on keefeero mo wonɗa huɗude ɗon si o silmoyta si o silmi janngo tawi an a toraniduke mo yo allah woɗɗinmo e yurmede makko nden haray ɗum ɗon wata yaadude e ɗon haray ko raɓɓiɗi kon keefeero si iili yetti allah tabaraka wa taala himo du'ane kono du'a mo o du'ante on wona toranegol yurmede wona toranegol yaafafuye bal ko toranegol peewal e moƴƴugol alhaali yo allahu fewnumo jaɓinamo l'islam allahu moƴƴin alhaali makko on jaɓinamo l'islam ko ɗum o torante hina yurmede ma yaafafuye sella toranagol mo yurmede sella toranagol mo yaafafuye naam qala rahimahullah حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن الديلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه مثله كنا ندي ودو حديث كسند أنسرتي كنا أما حديث أنكو غوتو قال رحمه الله باب دمل تسميت الرجل المرأة تسميت الرجل ندغوركو أندو أنتو almar'ata sonnajo on si o iili o yetti allah tabaraka wa taala aray ñawore nden ko wotere ñawore nden ko huɓutunde kala julɗo iiluɗo o yetti allah foti ko paykum foti ko mawɗo foti ko gorko foti ko debbo foti ko mo annduɗa foti ko mo a anda madama tabitanima ko julɗo o iili o yetti allah a nani haray ko ya du'anomo kono mo lahaza mo hanuɗa joƴƴintinde hakkil maki wattana hilla e muɗum ko molana hino e masala on kono ni ñawore salmingol debbo nde gorko salmina debbo ma nde debbo salmina gorko tammen on no raɓɓiɗi kono ni ñawore mum nden yo gorko janano salmin debbo janano ma yo debbo janano salmin gorko janano kono ni ñawore mum nden hino dagi sarti si tawi fitina hino hoola si tawi no hoola fitina yaltata e mum haray hino dagi no araka tawata ko sunna masalan si tawi ko harmanɗo on tigi ko yumma on tigi ko bandirawo on tigi bandirawo harmuɗon ko yaaye on tigi yaaye harmuɗon hina yaaye musidal ko ɓeygu on tigi
ko ɓiɗɗo on tigi ɓeeɗo ñaworne ko wotere no tabiti kono amma si tawi debbo on ko janano e makko si fitina no hoola haray no selli joni a tawi rewɓe buy no mawɓi ida feƴƴude no sella ka salmina e maɓɓe nela no salminayno e rewɓe si mawɓike sonnajo on ko nayeejo hattirɗo nawyugol no sella ka salmina e makko kono ko hina ɗum ɗon kon sella fortugol tun e debbo sifa ko yimɓe watta hande ay woɓɓe no sonka hande rewɓe ɓe mara renare e worɓe ɓe mara renare fii tun no gasa hiɗon fottude e kilasi jannidiron ma ko nandi hen hayno tun ustadu assalamu aleykum kañum kadi hara no welti no towna jungo no salmito ma rewa tawa debbo janano ma fotta e debbo janano kamɓe ɗiɗo tun nanga salmingol moɗa sella ko wannon ko uddutugol damal fitina ko uddutugol damal fitina idan ko wano noon kadi ka tilkusugol mo ɗo ma ka du'anagol mo ɗo so iili si tawi ko harmanɗo mo hara ñawornde ngo woten an noon fiti ko hula ala nder ton ko ɓeygu on tigi ko ɓiɗɗo on tigi ko bandirawo on tigi ko yaaye on tigi wa hakada ma ɗum tawa sonnajo on ko nayejo fitina hulaka kono si tawi wona ɗum haray laamu kala e maɓɓe jokku haaju mum son fotti a andama o andama hunde ala hakkunde moɗon karama goɓɓe wi assalamatu la yadiluha shay ko wiyete kon hisugol hunde ko yerodiri e hisugol ala idan qala rahimahullah babu tashmitu rajuli lmar'a qala rahimahullah haddasana farwatu wa ahmad bun iskab qala haddathana alqasim bun malik almuzani an asim bun kulayb an abi burda qala abu burda wi'i dakhaltu minatun ala abi musa ay abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu wa huwa tawi abu musa fi bayti ibnatihi ummi al-fadl bun al-abbas oɗo hadis himo mari nusahuji sertuɗi tenti fi nde ɗo inde onon wiwɗon ko fi bayti ibnatihi ummil fadli bunil abbas min deftere nde mi jogii ɗo nden fi bayti ummil fadli bunil abbas fi bayti ummil fadli bunil abbas nusahuji go fi bayti ibnati ummil fadli bunil abbas fi bayti ibnati ummil fadli bunil abbas nusahuji go fi bayti bintil fadli bunil abbas karama ko ɓe wi'i ko nusah sakkitoro on woni ko selli fi bayti binti alfadli bunil abbas ko wannon oɗo sonnajo ko ɓeygu abu musa dan ka inni ɗo ibnatu abi musa ibnatihi no woɗɗi hattirde e woɗɗugol ko wannon ko ɓeygu abi musa al ashari radiyallahu anhu oɗo ko sonnajo mo hasan bun ali resuno o accitimo on sawi abu musa al ashari resimo ko ɗum waɗi
tenti wano waɗo muhadara waɗo khutuba siko mo allahu tabaraka wa taala okki mustawa towuɗo windowo defte hadise hina yo ndarumo e deftere wotere tun o windamo ko ɓe innata kon almasadiru lhadithiya no wuuti kala hadis ɗi hadisaji ɗi yiwɗa imamul bukhari rahimahullahu addi ɗo ka adabul mufrad ɗino e defte dolle dolle hedditiɗe neniraji ko ɗum waɗi si tawi karamokoɓe ɓen kadi alhamdulillah e ɗaɓɓoɓe gandal tawa ko anduɓe gandal ngal ɗaɓɓoɓe gandal na jangoroɓe sifa enen hiɓe andi awdi ko ɗaɓɓeteɗum wano remowo andiri awdi ko ɗaɓɓeteɗum suɓeteɗum kadi faljereji goo no ara tawa ko e hadise on heɓa faljere e riwaya goo e riwayaji hadise on ta ko goɗɗo e filliɓe ɓe woni ko falji sansidiri ko ɓeynata kon tashif sansugol halfere ma sansugol kalima kenen sansagol ngol no ara tawa ko windoɓe ɓen si machine on falji siko kapeji million yalti ɗin ɗon kapeji million ɗi fof ɗi yaltida e nde faljere isan ko ɗum waɗi si tawi wano tenti wano windoɓe defte ɓen ɓe ɗaɓɓitay ko wiyete kon mahtuta masalan imamul bukhari winduɓe adabul mufrad hari machine no woodi on sahay façon alaji machine ji woduɗi ɗin hande fof har no woodi on sahay wodaka ko sooke o maɓɓe gonɓe windiri nde wano noon deftere maɓɓe sahihul bukhari wano no wonaden ɗum tum ɓe windi hiɓe jogii a tarihul kabire e ko nandi hen ko dolle defte ɓe windi ɗe fof ko ɗi kolli maɓɓe rahimahullahu taala rahmatan wasi woni ko ɓe windiri ɗi konko windira jungo no woodi ka ɗum mara yertawɗe ɗen hino wooda woɓɓe no hino winda defte ko ɗen yahata ɗaɓɓitoya ka woni ɗon tawa ko e nder nden ɗon woni ko yehindaari ɓay nder ɗon ko jungo sayko on tigi tigi woni ko windira eɗen anndi ɓaawo ɗo mawɓen ka meɗen ɓe winday defte ɗen defte hannde hiɗe wooda nokkeeli goo eɗen aray ɗum ɗo fof no anndina en haqqe ɓeeɗo karamokoɓe e hoore meɗen ay goɗɗo no yawo ɓeeɗo ma o hayfina fi maɓɓe tindini wonde o annda ko yete gandal wona janngowo non on wona talibo ilm no woodi woɓɓe goo hiɓe fembi hoore maɓɓe ko ɓe ɗaɓɓoɓe gandal tawa kamɓe e ɗaɓɓoɓe gandal ɓe woɗɗodiri almuhim ko ɗum waɗi masdaru hadise on ɗaɓɓitete masdar yewtere fof taw ko ɗaɓɓititi ɗum an noon yewtere no sanso no nde pooɗori wo ko noon laawol no nde sansora udditori ma dame no sansora udditori goɗɗo woɓɓe arno ɗo e sa'a goo ɗo heɗen anndi ɓe waɗi ɗo pihum kirɗukun e yeeso yimɓe goo kono no mari ma'ana molanaɗo o noddi goɗɗo o wowlanimo goɗɗum o inni on mo o wowlani ɗon yo wowlani goɗɗo goo kañum kadi ko o wowlanako o inni yo on non kadi wowlani goɗɗo goo o noddi ɓe o innimo kala yo filliti ko wowlanako tawi e nder konko raɓɓiɗi ɗon woodi ko wopodiri ko ɗum waɗi sen yii l'islamu kañum no in ja'akum fasikum binaba in fatabayyanu yewtere na ko on tigi nani wo o fillitoto ko waɗi noon no yewtere nden jonnodiriraa ko noon qima mayre woni jippitorde onon anduɓe mustalah al hadis seeɗa ɓen hiɗon anndi assanadul ali e sanadul nasil hakkunde sanadul ali e sanad an nasil kono ni sanadul ali
ta filli ɓen no fanɗi karamo koɓɓen no toppiti ka tawata masala wono imam maliki rahimahullah hadisaji ɗi ɗuuɗa non ka tawata wonɓe hakkunde maliki e nelaɗo ɓen ko tato pet ɗi ɗuuɗa non hay seeɗa no wodi riwayaji goo tawa hakkunde imam on e nelaɗo no yimɓe jow no yimɓe jeego no yimɓe sappo karamo koɓɓen no toppiti ɗum ɗum fof siɓɓe julɓe tedduɓe edan almuhim haray ka o inni ɗon ibnatahu sella ko waɗi noon ko ɓeygu makko o wi'i fa atasat kanko bintul fadli bunil abbas o iili kanko debbo on fa atastu abi burda no fillo o wi fa atastu ilumi min falam yusammitni abu musa du anakila abu burda ko homboye abu musa ko geɗal abu musa nde yewtere ɗo fof ko woni dogude ko hakkude ɓeygure ko waɗi ka galle abu musa al ash'ari hakkunde makko e ɓeygu makko e ɓiɗɗo makko hakkunde makko e ɓeygu makko e ɓiɗɗo makko abu burda ko ɓiɗɗo makko kanko abu musa al ash'ari kono wona o sonnajo ɗo woni yumma makko o sonnajo ɗo ko son ɗimmo makko sonnajo makko arano yumma abi burda on no ton yewtere nden aro yeefi makko abu burda wi fa atastu ilumi falam yusammitni wa atasat sonnajo on kanko o iili ko ummu kulthumi o wi'ete o iili kanko sonnajo on fa sammataha abu musa du'animo goto e mon ɗo wi'ata ko honno ɓiɗɗo on noddirta inde bamum hiɗon andi ko honno woni hiɗon andi tafodi nde yewtere ɗo no nde woniri noon fa akhbartu abu burda wi yeetimi ma humputumi ɗum ummi yumma an no sai ɗum satti e makko annon kanko ɓiɗɗo on o iili o du'anaka amma sina yumma makko kañum iili du'anama andi kenen ɗum no adda gacce hoy no adda miijo hoy ndo kan noon no tindini wonandema neɗɗankewta jaɓu miijade siɗɗo mum miijo bongo ta o jaɓu sikkude siɗɗo makko on sikke bonde ko annon no gasa sikkamo sikke bonde ta ko sikkuɗamo fi mum ko himo mari nganto kanko kono ni himo mari nganto bimana ko e gonga o jogi ko e gonga o dari sikkitoɗamo e hoore ko e gonga o woni ko ɗum waɗi si tawi a sikkitike goɗɗo ɗo ya a gollitirɗen sikke ma ya accuɗen sikke wuura ka ɓernde ma tawmo landoɗamo ko sikkitiɗamo fi mum kon tawmo yewton fi mum kaari ɗum ɗo waɗiri ni mi famali ɗum ɗo ma mi miijorani ni ma mi faltorali ni ma ɗum ɗo walanakila o sifano ma ko honnum addi ɗum no gasa ko an wondi e faljere nden ɗum ɗo no heewi no sakitade noon hakkunde yimɓe ɓen seytane no junjude ɗum ɗo hakkunde yimɓe ɓen ko molana ɓayonti koye wattan hillay ɗum ko molana ɗiɗo fayidaji fof hiɗen famaɗi e nder ɗum ɗo idan fa lamma ataha nde abu musa arno yumma abi burda on waqa'at bihi ko ɗum ɗo woni feere nden waqa'at bihi sonnajo on yani e modi mum kannon abu musa ko honno yumma abu burda on abu musa ko o honno yumma abu burda on modi makko isan ko yumma abu burda wiɗo wonde yani e abu musa kono ko honno e yanugol e makko ko piigol mo bi mana ko felgol mo o yani e makko bi mana o felimo
e hino yanande nde o yani e makko nde wa qalat o wi kanko sonnajo on atasa ili ibni ɓiɗɗo an on ɗum ko hombo Abu Burda ɓiɗɗo an on ili falam tusammitu adu anaki mo wa atasat debbo on ili debbo hombo ɓeygu ma ɗimmo on ɗon o ili fasammatta ha adu anike mo o fankali o tuumimo tun tuume bonɗe en yiyo e joni yaltitande ko wonde wolde ɗo ko fi muɗum goto kala e meɗen waɗa ɗum ɗon ko wiyete kon hunde darinde yeeso mum ta jaɓu sikkude goɗɗo taƴa ñaawode tippude e sikke maɗen on yewtali fullo fu tawi honnum wata felu ma yewtidali ko ga'ida non hay fi koye haala purarola kono ko ga'ida non ko feppodir ɗum e l'islam yewte ha tawa himo felni on sani on felama kono miijoɗa tun himo felni on yewtali felama no gasara ko an woni felniɗo on ndo no wadde ko molana idan on saayi fa qala laha Abu Musa wi'animo ko gonga ɗum waɗi ɓiɗɗo ma on ili mi du'anaki mo Ummu Kulthum sinama ɗimmo miññirawo ma on ka an on ɗon o ili mi du'anike mo no selli ke kono hino ko addi ɗum ko inni tabiti fa qala laha wiyanimo inni tabiti min sami'tu nabiyya minani annabajo on sallallahu alaihi wasallam yaqulu ɓe maka ida atasa si ili ahadukum goɗɗo e mon fa hamidallah o yetti Allah fa sammituhu du'anemo wa in lam yahmadillah si tawi o yettali Allah fala tusammitu wata on du'anum wa inna ibnaki tabiti ɓiɗɗo ma on ɗum woni Abu Burda atasa o ili falam yahmadillah o yettali Allah falam usammitu mi du'anaki mo wa atasat debbo on kanko o ili fa hamidatillah o yetti Allah fa sammattuha mi du'anike mo fa qalat yumma Abu Burda wi ahsanta kono ni ahsanta a moƴƴini ko waɗɗa ɗon kon ko hunde moƴƴe ɗe waɗɗa nde tawno honnum koko hawrodiri e sunna hina nanen hari o yani e makko kono han joni noon ɓay ɓe yewti honnum waɗi o yanite hoore makko ngango debbo on o jonniti gorko on gonga tan haray si wattanama hilla e ɗum ɗo seytane o fogay e eɓɓoreji makko buyi an noon liɓugol sikke ɗen fof hakkude musidɓe ɓen ko fiyo hakkude maɓɓe bonu ko fiyo hakkude maɓɓe bonu si ɗum ɗo wattanama hilla e mum ɗum ɗo ko needino wonɗe jangude ɗo e tan masala no yalti ɗo oɗo hadise ko oɗo o sakkitori fi du'anagol iluɗo en jangi ɓaawo ga yimɓe ɗiɗo ili e tawde ne laaɗo sallah sallam no gasa waɗi laaɓi ɗiɗi goɗɗo e maɓɓe yetti Allah o yettali Allah nelaɗo du'ani yettuɗo Allah on du'anaki mo yettali Allah on mo yettali Allah du'anaka on inni kaari mimmi ili a du'anaki lan kaari ili a du'anike mo riwaya go nelaɗo inni kaari yetti Allah mi du'anike mo an a yettali Allah mi du'anaki mo riwaya go a yejjiti Allah min kadi mi yejjitima wattudude hadisi Abu Musa on ɗo hande Abu Burda on ɗum ɗo no yaltini toon mas'ala e harasi goɗɗo iili o yettali Allah tabaraka wa taala o andintintake yo yettu Allah fi o heɓu du'a on sunna on ko wonde hi o andintintake wanno hadisaji ɗin ɗo tati kala wi'ali wonde nelaɗo andintinno o ɓeeɗa ɗo kadi ko hakkunde Abu Musa e ɓiɗɗo mum dogi ɓiɗɗo on ili yettali Allah o yejjitima o welsindika ma ko nandi hen ɓen makko andintinno mo o andintinali mo ko ɗum hewtini yewtere nden ka yumma suka o
edan sunna on kala iluɗo mo Allah waɗani on ɗon nemo na yo yejjitu wigol alhamdulillah o yoɓata hunde wigol alhamdulillah ƴettatamo tan hina dongal hina ko ƴettante tan hina ko sodete goɗɗum wota Allah arsike on nema welsindoɗa yettugol mo kanko Allah si ardele on tigi foti o yejjutu foti o welsindi si o yettali Allah sunna on wona yo andintin sunna on wona yo andintin ko ɗon nelaɗo inni oɗa nasita Allah fa nasituka oya hadise a yettali Allah min kadi mi du'anakima oɗa yetti Allah mi du'anikema Abu Musa inni ɗo mi nani nelaɗo no maka sallah sallam mo iili yetti Allah du'anemo si o yettali Allah wata on du'ano jantaka e ɗiɗo fof wonde andintinemo ma wonde ɓeɗo goɗɗo e maɓɓe andintinno anda si famike edan haray ɗum ɗo ko piiji newiɗi bihamdillahi tabaraka wa ta'ala ko woni tun ko hino hana wattanede hilla e muɗum e ko nande en qala rahimahullah e giɗo ngo natani damal go babu damal attasa'u be ngaɓugol sundullangol mana en jangi ɗum ɓawo ga ɗum ɗo ko heewi kon ko iwata ko e ngaamelo ko wiyete kon e lo'ere ma kene ñamugol ha feƴƴintina ko ɗum waɗi en jangi ɓawo ga allahu no yiɗi iilugol himo añi ngaɓugol sundul kasi lanni ko hukumu on noon joni noon mo ngaabi sundulla hadisaji ɗin sen moɓidiriɗi oɗo hadise e hadisaji goo no yeeso ga hiɗi woɗɗi seeɗa no gasa damal ma dami ɗi no hakkude ngal ɗo damali ɗin ɗon ko piiji tati hadisaji ɗin siɗi moɓidirama ko piiji tati yaltata hulasa o si tawi ngaɓugol sundulla hammi e ma ko atti kon fo taw ko sabimbinta ɗum kon eto woɗɗitoɗa ɗum wonu neɗɗo softuɗo si ngaamelo ma lo'ere hammi argol e ma eto no ɗum iwira o annon ɗum no tawa ko sabimbinta addugol ngaɓugol sundulla ñamugol ɓeto woɗɗito ɗum kulu wasrabu wala tusrifu ko ɗum wiyete sakko ngaɓugol sundulla ngol haysi ɗum hammi e ma sakko ɗo e fokkutude si fokkiti sa wawi yiltude hara waɗali fes anno ko en wiyete tasawum ko uddutugol hunduko ko ka e battane ngamira e ko nandi eto hara ɗum waɗali ɗum ko go'o ɗiɗi si tawile a wawali etade hara ɗum waɗali few si fokkiti yiltu mana sa wawi ombude kara on hara laataki few waɗu ɗum ɗum woni ɗimmon ɗum tammun ɗum si ɗum wawali wonde waɗu coñci ma jungo ngon ka hunduko ko ɗiɗo tati amma woɓɓe a nanay no ngaɓa sundulla inna auzu billahi min alcheytani irrajim karamo koɓɓe rahimahullah ɓe maaki ɗum mara dalil jola fes bal ɗum ɗon koko lundi dalilaji ɗi hay hunde ko wowlete ala ko amma ya sakko hara waɗali ma ɗum ya moɗu ɗum ɗon bimana ya ɗuytu ma ya waɗu jungo on ka hunduko joni noon goɗɗo no wawi wadde jungo ka hunduko wowla ɗon ko ɓuri kanude kon woɓɓe ngaɓa sundulla accita hunduko no udditi wowla ɗon ka nana tan nanano inna audu billahi min alcheytani irrajim ma ko nandi ma waɗa hitowi molanagi seytanuji ɗin heɓa no moɓora wo ka wontiki tan haray ko ɗum ɗo woni khulasa on e fi ɗum ɗo qala rahimahullah babu tasawub حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم سنابي سندل مودon فليكذم yo modu ngabugol sundullangol bimana yo sakko ɗum ɗon masrata e mbere no wawi قال رحمه الله باب دم من يقول on wi'uɗo labbayka indal jawabi ka fewndo notagol goɗɗo nodde ko heewi kon si goɗɗo noddi goɗɗo kon no notorta naam manama yimɓe kala no mari adamu no notorta haray ɗo ngal ɗo damal hino tindina en hino sella si goɗɗo noddima jaboramo honno wigol labbayka hino joli e muɗum ka sunna hino selli ken
naam ko kalima kadi ɓurɗo moƴƴude e ko notorte ko annon heɗen anndi labbayka ko tindin ɗum ka luha arabu nootagol ɓaawo nootagol ko nootagol wondugol e heɓilagol gollitirgol ko wona yamireede ɗum on labbayka ko ɗum waɗi si tawi nootaali ɗin ka hajju ko labbayka allahuma labbayka fillito ɗum ɗon fillinno قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال وما كنت ملات رديف النبي سيبرتار النباجون هذا عندي أو حديث صلى الله عليه وسلم فقال النباجون ماكي تاي مانا هي بسيبرتي مي هورن بابا دون تنديني ينكينagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tindini kadi yankinagol maɓɓe e sengo tawde ɓe waɗɗike mbabba wona ngeloba ma puccu ɗimmum ɗum ɓe siporti goɗɗo tammum ɗum moƴƴugol ne'ugol ɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no yireten noon e nder hadise o annabijo on maaki ya mu'adh ko ayyo mu'adh wi qultu wimi labbayka wa sa'dayka labbayka wa sa'dayka nootagol ɓaawo nootagol ma nootegol ɓaawo nootegol wonanima wa sa'dayka e malal kadi malal wodanima annelaɗo sallallahu alaihi wasallam thumma qala reftinelaɗo wi'i mithlahu wano ɗum thalathan laaɓi tati ya mu'adh wi'i labbayka wa sa'dayka riwaya goo ɓayɓe noddimo nde wotere o wi labbayka wa sa'dayka ɓe fanki ɓe yehi ha ɓe muuti yilti ɓe inni ya mu'adh o wi labbayka wa sa'dayka yelti kadi ɓe yehi ha ɓe muuti ɓe filliti laawol tammol ya mu'adh o wi labbayka wa sa'dayka ɗum ɗo karama ko ɓe wi'i ɗum ɗo ko tindin ɗum hino doga hakkunde aaden e ne'eteeɗo mum hino doga hakkunde aaden e jannganakuujo muɗum ɗum ɗo go'o ko jarribagol on tigi embere ɗoftaare makko ɗiɗi ko findingol hakkil makko andinamo no eɓɓi no jogii yewtugol mo hunde hittunde e makko heɓilgol mo fiyo waawa hendade ko wona yewtede ko annon gandal ngal wona junngo woni ko ngal hendorte hina miran on tigi atta ɗum loowe to on tigi nattora ko hakkil ki woni ko hendoto si hakkil kin no fewti hiki fini hiki softi hendagol ngol newoto kono si ɗum manki hendagol ngol ino mankude e mberi ko ɗum manki ko on saayi nelaɗo maaki hal tadri ma haqqullahi ala al ibadi mahallu shahid on ɗo kaka Mu'adh wi ɗon labbayka wa sa'dayka nelaɗo inni hal tadri ma haqqullahi ala al ibad iɗa andi ko woni haqqe Allah on e hoore jiyaɓe makko ɓen qultu Mu'adh wi wi'umi la mi anda riwaya go Allahu wa rasuluhu a'lam qala nelaɗo maaki haqqullahi ala al ibadi haqqe Allah on e dow jiyaɓe makko ɓen an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a ɗo ko hadise molanaɗo ni mawnuɗo ni a jangimo ka kitabu tawhid e defte ko hedditiɗe gol summa sara reftinelaɗo yehi sa'atan sa'a fa qala ɓe wi ya Mu'adh ko ayyo Mu'adh wi qultu wimi labbayka wa sa'dayka qala nelaɗo maki hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah hiɗa andi ko woni haqqe jiyaɓe ɓen e hoore Allahu azza wa jal bimana haqqe mo Allah waɗani jiyaɓe ɓen e hoore mum ɓayna goɗɗo gooto mara haqqe fawgol haqqe e hoore Allahu tabaraka wa taala amma enen jiyaɓe ɓen himo fayi e hoore meɗen haqqeji makko amma e hoore makko kanko Allah gooto fawata haqqe e hoore makko kono kanko himo fawi e hoore makko haqqeji ka yurmede kataba rabbukum ala nafsihi arrahma ɗum ko kanko fawi ɗum hoore makko ko ɗum woni hal tadri ma haqqul ibadi ala Allahi azza wa jalla ida fa'alu dhalika si ɓe golli ɗum bimana si ɓe totti haqqe Allah on hiɗa andi haqqe mo Allah waɗani ɓe e hoore makko Mu'adh wi'i o anda nelaɗo maaki haqqe maɓɓe on e hoore Allahu mo Allahu waɗi on e hoore mum alla yu'adhibahum ko wonde kanko Allahu o lettataɓe idan si tawi woni neɗɗanke jeeyaɗo o rewi Allahu o ɗimmitirali mo hay hunde ɗum ɗo ko damal yaajungal ngal annduɗa fi muɗum haray yo jeeyaɗo rew Allah hara siri ɗimmitirali mo hay hunde
ko haqqe allahu e hoore meɗen wonde allahu lettata on jiyaɗo rewɗo mo kanko allahu rewiri mo tawhidi ɗimmitirali mo hay hunde ko haqqe jiyaɗo on mo allahu waɗani jiyaɗo on e hoore mum kañum allah tabaraka wa taala kono mahallu shahid on ɗo fi tarjama on ko kamo aduyi ɗon labbayka wa sa'adayka aray hattinen ɗon sabu mutagol saayi on wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام رحمه الله أماكي باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم damal fi jantagol malaika ɓen ma jantagol fi malaika ɓen woni yoni e dow maɓɓe yurmede allahu e kisi e makko e gomɗingol ɓe damal ngal imamu rahimahullahu o maaki ngal ɗo damal ko ari e sengol e maggal go'o ko jantagol fi malaika ɓe ko ɗum waɗi o addi ayeje e hadisaji ka fi malaika ɓen janta tawde fi maɓɓe jantama tindini wodegol maɓɓe hay fi en ala yirde ɓe gite meɗen ɗen hiɓe wooda kamɓe malaika ɓen alayhimussalam eɗen andi ko wajibi e neɗɗanke julɗo gomɗingol ɓe madama allah yewti fi maɓɓe annabijo on yewti fi maɓɓe tindini wodegol maɓɓe on tigi gomɗina ɓe gomɗinal ngal no fecci pecce ɗiɗi gomɗingol ɓe gomɗinal ijmalan na hoolagol malaika no woodi andi gomɗinal ɗaɓɓowo gandal e gomɗinal mo anda hino serti gomɗinal mo anda fayda gomɗingol jumla tan himo ɗum no wawa yonandemo e yoga alhaali e yoga e alhaaliji amma gomɗinal anduɗo on ko gomɗinal mufassal gomɗinal fensitangal ka sengo malaika ɗo mo janngano andi malaika no woodi yon tigi holutu malaika no woodi hita o yeddu wonde malaika no woodi ɓay himo mari gandal berɗum ɗo wonde malaika no wooda yo taw tun himo gomɗini wonde malaika no woodi kala ko o yeeta ko tippi e qur'ana e sunna ta emo hooli amma wonɗo jangude on haray labudda anda wonde gomɗingol malaika ɓen ko tugal jeyangal e tugali iman jeegoje ɗe gomɗina wodegol maɓɓe tawɓe ɓen hiɗa andi inde muɗum gomɗina wodegol malaika ɓe wondude inɗe maɓɓe ɓe ko anduɗa kon gomɗina golleji maɓɓe ɗin ko wannon heɓe jogii golleji sertuɗi gomɗina sifaji maɓɓe ɗin ko wannon ɗum ɗon an hiɗa jangude fi muɗum amma mo janga o mo ɗaɓɓirtake yo hoolo ko anda ko yo gomɗin ɗum gomɗinal ijmala ɗum no wawa yonde ko wanno wona ya ɗaɓɓir mo anda ko anduɗo on ɗaɓɓira ko la yukallifu llahu nafsan illa wusaha hana no ko woni tun no hanani neɗɗanke ka o eto o yanya faamu o yanya gandal embere wono neweranimo kono ɗaɓɓoɓe gandal ɓen karamo koɓɓen e ɗaɓɓoɓe gandal ɓen no woodi ko wajibiɓe e hoore maɓɓe ko wajibaki e hoore hedditiɓe
nde wonno allahu no hewtini ɓe ka o moyayo hedditiɓɓen hewtu edan haray ko ɗum waɗi ɗo ko ɗum woni jantade ɗo e nassuji yewtuɗi fi maɓɓe ka qur'ana e ka hadis ɗum hino ɗuuɗi e inde yoga e maɓɓe e golleji yoga e maɓɓe e sifaji yoga e maɓɓe haray gomɗinal maɗa ngal gomɗingol ɓe ngol koyo yaadu e ɗum ɗon koyo yaadu e ɗum ɗon qala rahimahullah sabu sa wa qawlillahi ta'ala allahu taw ɗon o wi addi ɗo ayeje hewɗe tawde kala aya hino e nder makko jantegol fi malaika aya arano on aya mo karamo ko ɓe innata on ko aya moftuɗo diina kan ka foppet magga usuluji ɗin e furuuji ɗin fariddaji ɗin yiɗaɗi ɗin oɗo aya himo mooɓidiri dendanagal diina ka laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakinna albirra man amana billahi walyawmi alakhiri walmalaikati walkitabi wannabiyin ɗum ɗo ko golle ɓernde nde amma golleji arɗi yeeso ton hino mofti ko wiyete kon golleji ɓandu e jikkuji e ko nandi ɗum waɗi si ayatul bir oɗo ɓennata ayatul bir oɗo aya no mofti dendanagal diina kan dendanagal diina kan edan sen daari e makko en taway ko honno laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakinna albirra man amana billah ko on gomɗinɗo allah walyawmi alakhiri walmalaika ari ɗon zicru almalaika inde malaika no janta e oɗo aya wa qawlihi ta'ala inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika jippoto e hoore maɓɓe homɓe malaika ɓe en ɗo kadi kaka fi malaika janta tindini hiɓe wooda no tawa e golleji maɓɓe jippagol nde neɗɗanke hino maaya o jantoto ɗum yeeso ga kippinaɓe fi muɗum hino woodi wa qawlihi ta'ala lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu lmuqarrabun hino ari ɗon kadi jantagol inde malaika ɓe e jantagol yoga e sifaji maɓɓe hon ɗum wonde malaika ɓen ɓe mawnintinaki gani rewgol allahu tabaraka wa ta'ala wa qawlihi ta'ala walahu man fi samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun ko on ɓe woni o man indahu ko almalaika nam wa qawlihi ta'ala ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' ɗo ko jantagol fi maɓɓe jantagol fi sifaji maɓɓe ja'ilil malaikati allah kanko woni waɗɗo malaika ɓe rusulan eɗon malaika ɓen ko nelaɓe ko ɗum waɗi o malaika ka luga ɓe wi'i sa ndaroyi ka luga ɓe inni o malaika masdaru muɗum ko nelaɗo naam amma ka sifaji maɓɓe allah inni uli ajnihatin jomiraɓe gabitanji woɓɓe maɓɓe no mari gabitanji ɗin gabitanji woɓɓe maɓɓe no mari masna woɓɓe no mari gabitanji ɗiɗi woɓɓe no mari gabitanji tati woɓɓe no mari ko ɓuri ɗum wano jibrilu nelaɗo inni ɓe yi'imo tawi mo mari gabitanji jeɗu 600 janah gabitanji 600 no siŋi e malaikajo goto 600 gabitanwol gotol si o fontiringol telenkanangen fuɗirta toon yi'otako si wona kangol kammo yiyetake leydi yiyetake hunde yiyetake si wona kangol saddal ufo e tan ɗum ɗo tindini mawnugol tagu maɓɓe ngun kamɓe malaika o adday ɗo hadisaji hawniɗi tawde kadi ko selluɗi qala wa qawlihi ta'ala alladhina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih rondiɓe arsigin ko hamɓe ko malaikaɓe ɓe ñande dargal wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya karamo koɓe ɓen no wi'i wonde ɗum ɗon tindini madama allahu inni rondoy to arsi allah kin nden ñande dargal malaikaɓe jeetato holli fewdo ɗo rondiɓe arsiki na jeetato
karamo ko buyno inni ɗo yo dargal ngal daro ko malaikaɓe nayo woni ko rondi arsiki malaikaɓe nayo arsikin noon tawki nelaɗo sallah sallam waɗani en sura mum on bal qur'ana waɗani en sura mum on kursiyu on leydi e kammu heƴay ka kursiyu tawa andaki goɗɗum no toon arsikin no wa'ani kursiyu on si kursiyu on ƴettama waɗama ka arsi haray no wayi wasi tawi leydi e kammu e ko woni e muɗum waɗama ka kursiyu joni noon kinɗon arsi e mawnude hiki mawni ɓuri dende ko taga ko fof kanki ɓuri mawnude arsi kin kala ko taga kon ko kanki ɓuri mawnude joni noon ko malaika jeluron ndiki ko malaikaɓe nayo karamakoɓe ɓe wi rahimahumullah ɗum ɗo tindini mawnugol taguɓe malaikaɓe en janngoya yeeso ga wonde Allah dugani no nelaɗo ɓe yii malaikajo e malaikaɓe rondiɓe arsikin tawi hakkunde ka nowru makko non fuɗi ɗon e balawal makko ngal sondu wawdu wirude wiray hakkunde muɗum duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi sondu wirata hakkunde ka nowru makko non fuɗi ɗon e ka balawal makko ngal jooɗi ɗon ɗo tindini mawnugol taguɓe ɗo ngun haray mawnugol taguɓe ɗo ngun tindini mawnugol taguɗoɓe on tindini hulɓinagol taguɗoɓe on ɗo no mari geɓal molanagal no mari pilasi molanaɗo e gomɗinal neɗɗanke on andugol ɗum ɗo hulɓinay neɗɗanke on Allah tabaraka wa taala tenti si tawi o watti ɗon andugol golleji maɓɓe ɗin no tawa e muɗum hiɓe aynimo ɓe windude golleji makko ɗin e konguɗi makko ɗin e ko nandi hen idan qala rahimahullah wa an aishata radiallahu anha qalat qala rasulullahi sallah sallam en ɗo kadi ko toɓɓere gonɗe en jantanoki nanen ko malaika taga immorde e muɗum kon nelaɗo maki khuliqatil malaikatu malaika ɓen tagama min nurin immorde e annora ko ɗum waɗi si tawi hiɓe sirti e bani adama immorde e annora hiɓe wawi ko bani adama wawata hiɓe woniri no bani adama wonira e alhaaliji o wa khuliqal jannu jinnaji ɗin tagama min maarijin immorde e laaɓuge poy min naarin immorde e yiite huɓɓuge laaɓuge poygen ko e ɗum ɗon malaika taga ko e ɗum ɗon jinnaji ɗin taga wa khuliqa adam annabi adama tagama mimma wusifa lakum immorde e ko sifana ɗon kon ka qur'an khalaqahu min turab edan ɗiɗo tagoreji tati malaika ɓen e jinnaji ɗin e yimɓe ɓen malaika koye annora taga jinna ko e yiite taga bani adama ko e loope taga iblis sabu tawde o ɗawama moƴƴere o waɗi qiyas bonɗo o inni wonde asli makko on no moƴƴi ɓuri asli adama o kanko ko yiite o taga yiite no jalbi no waɗini anda asli adama on no moƴƴi ɓuri asli makko on ko on nun awete e nder yiite ɗum fuɗa rima kono si goɗɗum awama ka loopal fuɗay rimay yimɓe ɓen mana duncitorte kono ko on nun woni ko awete e nder yiite ɗum duncitore tan holli loope ɗen no ɓuri yiite nge naam rawahu fillike hadise o muslim wa sabata tabiti fi ba'di ahadis al mi'raj e goɗɗum e hadisaji ƴeŋinede annabijo on sallah sallam annahu kanko sallah sallam rufi'a lahu ɓantananomo albaytul ma'mur nduɗo suudu ko juulirde wonde ka kammu hinde wonani yimɓe kammu ngu wano kaaba on wonirani yimɓe leydi ndi baytul ma'mur no wonirani yimɓe kammuli ɗin wano kaaba on wonirani yimɓe leydi ndi e teddugol e naategol e muɗum Allah rewe ko nandi hen alladi ndun suudu tawndu huwa fi samai sabi'a koko kammu jeeɗiɗaɓo ngu woni wa qila wiyama fi sadisa koko kammu jeegaɓu ngu woni bi manzilatil kaaba
hindu baytul ma'mur on no wonani yimɓe kammugum pilasi ka'aba on fil ardi ka leydi pilasi no ka'aba on wonirani yimɓe leydi nin ko noon baytul ma'muri wonirani yimɓe kammugum no inna kadi woni ɗon no feppodiri no inna kadi woni ɗon no feppodiri wallahu alam ko na wa huwa bi hiyalil ka'aba baytul ma'muri on no ka fewndo ka'aba alhamdulillah baytul ma'muri on no ka fewndo ka'aba hurmatuhu teddugol baytul ma'muri on fi samai ka kammu ka hurmatil ka'abati no wona teddugol ka'aba on fil ardi ka leydi nelaɗo holla ɓe ɓantana ndun suudu wa idha huwa tawi kay suudu num baytul ma'mur yadkhuluhu no natude e mayru kulla yawmin kala nyallal 70,000 malak malaikaɓe guluje capanɗe jeeɗiɗo thumma la yauduna ilayhi refti ɓe yiltitotako e baytul ma'mur on akhira ma alayhim sakkito ɗum e ko fawiɓe bi mana ko tuuru ɓe natirta ko tuuru ɓe natirta ko noon ɓe fof ɓe heƴata to ndewotere sundun no mawnugol timmugol kono malaika ɓen hakke ko ɓe ɗuuɗi ɓe wata heƴude ko ɗum waɗi ko tuuru ɓe natirta a woɓɓe gono jooɗo ɗo no inna enen ɓe yimɓe makka ko fi hunnum ɓe keranta yimɓe ɓen leydi kala hiɗen andi ɓe dottay ko jelo naɓata hajju ka ano heɓe andi ko jelo heƴata e nokkuli ɗi ko ɗum waɗi leydi ɓe no mari haqqe yahugol hajju ko ɗum waɗi leydi ɓe dottanayi ɗum onon ɗo ko ɓeɗo naɓoto son heeɓi ber maɓɓe alhamdulillah son heɓali ko hewti ɓe gasi kono ko hawano ɗo newnana ɗo joni si tawi allah tabaraka wa taala no waɗani malaika ɓen tuuru ka baytil ma'mur ko rewgol allah le ɓeni natude andi yimɓe ɓen faway tun hoore mum nambara ukko e ko anda ko fewta ɗum kadi ko heewi kon wonɓe heɓude ɗum wonɓe wolde ɗum ɓen a tawa woɓɓe gono mari moyen ɓe sali winditaɗo ka maɓɓe wori tawa si innama ko guluje 10 tawa hay wulure heɓotako yahoɓe hay kon ɗon toni pilasi kan haala ɗum ɗum ko woɓɓe goo duwano wolude ɗum hina sifa meɗen enen kono ala kulli haalin hay ɓe mara haqqe wolugol ɗum ko wan noon si kamɓe tum ɓe yeehi hedditiɓɓe ka mara haqqe yahugol idan ko tuuru ɓe natirta si ɓe guluje capanɗe jeeɗiɗo ɓen si ɓe tuuru maɓɓe hewti ɓe naati tuuru maɓɓe hewtitoyta hakke malaika on ko ɗuuɗi hara dangal dariki idan ɗum ɗo tindini hon ɗum ɗo kadi ko yewtude fi malaika tindini kadi ɗuuɗugol maɓɓe hina yewtugol ɗum fi malaika tindini ɗuuɗugol maɓɓe naam qala rahimahullah wa an aishata radiallahu anha qalat qala rasulullah sallah sallam ma fi sama ɗo kadi ko tindin ɗum ɗuuɗugol maɓɓe ala e nder kammu ngun ɗo ko jinse o woni ko fanda wona wotu ngu ɗi jeeɗi ɗi kala mawdi'u qadamin pilasi teppere ka tippata teppere bani adam illa si wona wa alayhi no e hoore on pilasi ɗon ka nden teppere tippata ɗon malakun malaikajo bi ma'ana kammuli ɗin no heewi tew malaika ala ka teppere tippata si wona hino ɗon malaikajo sajidun sujjuɗo aw malakun ma malaikajo qa'imun dariɗo fa dhalika ko ɗum ɗon qawlul malaika woni konngol malaika ɓe wa inna la nahnu safuna wa inna la nahnu lmusabbihun e tan ɗum ɗo tindini ɗuɗugol maɓɓe e tiɗugol dewal maɓɓe rawahu muhammad bun nasir wa bnu abi hatim wa bnu jarir wa abu shaykh wa rawa tabarani imamu tabarani filli an jabir bn abdillahi radiallahu anhuma qala rasulullah sallah sallam ma fi samawati sab'i ala e nder kammuli jeeɗiɗiji ɗin mawdi'u qadamin pilasi teppere ka tippata wala sibirin wona cuɓal wona embere cuɓal wala kaffa wona newre ka waloto ɗum ɗo fof koko janɗi ka wona ko janɗi ɗum ɗo fof koko fanɗi fayda ɗum ɗo woɗɗodira newre e teppere e cuɓal ɗum ɗo woɗɗodira ala embere ɗum ɗo e nder kammuli ɗin jeeɗiɗi
illa siwana wa fihi no ɗon malakun malaikajo qa'imun dariɗo aw malakun ma malaikajo sajidun sujjuɗo aw malakun ma malaikajo raki'un waɗɗo ruku ɗum ɗo woni golle maɓɓe ɗen sujjuɗo on no sujjitu waɗɗo ruku on no waɗi ruku dariɗo no yankini on no dari no yankini fa ida kana silatika yawmul qiyamati ñande dargal qalu malaika ɓe wi'e jami'an ɓe dendagal subhanaka laaɓal wonanima an allah ma abadnaka min rewalima haqqa ibadatika no jojjiɗa rewirede no ɓeɗo taw ɓe ñamata yarata ronkata ɗanotako yarhamukallah ɓeɗo tawɓe ko ni woni golle mum ɗen si dargal ngal darike ɓe mantayi allah ɓe inna allah min rewalima no hanuɗa rewirede no hay enen noon ko noni alhaali men o alhaaliji ɓurɗi ɗurde mbal hay dewe ɗen sen wattanali hilla hay dewe ɗen iblisa bonnana en ɗe golliren ɗe yiingo golliren ɗe nani haa ka tawata piiji buyi si présentike hollay wonde aaninayi wallahi aaninayi fi hon ɗum si tawi woni joni miɗo gollude ko fodde miɗo welti mi golla si mi wolanama ko satti en ma ko nandi hen ko gere arata ko wowlutugol ɗum hulɓinaki ta noon ko embere dewe ɗe dewe men e hoore ko ɗe fanɗi kon fof tawa alhaali majjen ko ni wayi malaika ɓen wi'a illa anna si wona tum menen lam nusrik bika men ɗimmitiralima sayan hay fus ɓe mana geɓal ngal men mari tamaw ngal fof hay fi men rewiralima no hanuɗa rewirede ko tawde men sirkiranalima hay fus ko on tamaw men jogui tawde men waɗanalima sirku ko ɗum ɗon sembinani men tamaw o kono amma yo taw ko saabu ɗuɗugol dewal num min rewiralima no hanɗa rewirede noon tan ɗum ɗo si neɗɗanke jangi sifa ɗum ɗo wallahi o anay o maapo o anda ko honto kanko kadi o jogoto hoore makko o eto yer ko o hani etade ko ndo kadi tindinani en hulɓinagol sirku ndo tindinani en hulɓinagol sirku madama hiɓe weltori tawde kamɓe ɓe yanali e sirku ko tindinani en hulɓinagol yanugol e sirku qala rahimahullah hattinen ɗon وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله أماك أذن لي دون نام لن بمعنى من نون نام أن أحدث عندما يوت عن ملك في ملائكة من ملائكة الله إمرد ملائكة بألبين من حملة العرش إمرد إرندي بأرسك ما بين صحمة أذنه هو دكوني حقنده ko ɗum wiyete nowru makko ndun daƴƴere nowru makko ndun ila atiqihi ha e balawal makko ngal masiratu ko embere ka yarete 700 amin duuɓi temeɗɗe jeɗɗi ko yarete en faljinani wiɗen ka sondu wirata bal koko yarete duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi yaadu ndun noon en anda ko yaadu teppere ka ko yaadu sondu ka ko yaadu honɗum wallahu alam kono tindini ɗo hayso ko yaadu teppere ka teppere yatata nde fowtaki nde jokkidiri duuɓi temeɗɗe jeɗɗi ɗum wona sagara raɓɓuɗuɗo tan ɗum ɗo tindini mawnugol tagu ɓeɗo malaikaɓe o maki kanko imamu rawahu abu daoud wal bayhaqi fi l asma'i wa sifat waddiya'u e oɗo karamakojo fil muhtara e nder nde ɗo deftere wiyetende muhtara no wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamu alaikum.